Assalamualaikum mga lundang panon, mga lundang karabat. Jari niya yarin biya mga tarasul-tarasulta kaya mauduan, broken family. Salta mabaya ko shout out inamin nagpakumpusyeni. Bisan ta ka rin nakanganan labira ka pangatayan. Salta shout out na sa pagkatan followers ko. Okay, tagnaan ta. Tagnaan ko tarasul lapal bismillah. Pagkatan nagdurungog pagkamo sila. Sanglit iban pagsukul patuhan Allah, kalu-kalutay maun insyaallah. Mahuliin tarasul yaribat batun, pagkatan nagdurungog habihaon. Ingkahalan ni istori takitakihon, amun usog iban babae dua magtiyaon. Inkahalan ni istori sarta ipasaplag, bukun isabi ni chismis pagbalab-balab. Usog iban babae sila nag-inlove, deng hakabata nila sambil limaas. Sila nagtunang-tunang nagbaya-baya, makirahang kalungan naghang kahula. Bang pa school magbunyog doon magkita, imbabay halawm room inusog hakwa. Tinabi at takad-takaran ba ini? Sinusog. In mga sila ini, lando naglasa. In janji pakarayaw, way pagbaluwa. Bisan nunuin dumatong in janji nila, maghambuok magtiyaon, indua sila. Pagka janji na aun way nagliw kayan, niabot na in waktu in piyag takaran. Usugiban babae in piyag isunan, in sila magdakop na papiyag taw maasan. Tinila magdakop na, magtanan na. Janji mahut. Maupun in story, nag-agad sila. Masyar janji na abot, way pagbaluba. Sambil nara gumaban, yatod sila. Painaama sin babae, nagpamaap na. Tahon na inlugay sila nagunong. Sambil yabot anak sila naawon. Inla sa magduruhon, way naliuhon. In sa kalityong basan, nabutas dalaw kay Luisa. Nabutas dain dua sila, bukun kabayaan. Pasal ina sin babae, intag hinangan. Liawagan niya sabab anak hiupitan, usog sa ukat miskin, di kakunahan. Nabiati mahunit mga idol. Upitan si Maas, usog na kababae, naway nadya rapat. Way nabuli rapat law sing kalangan, makapagbutas nadya. Kaya palanjalon tan story. Ampain makaulong amuin anak, kailo mag-uno na bang makapagbutas. Gawa habaran mo agad kaw masipak, inulong tahanak asawa dihi kasipat. Amad timbunal. Unuhon. Pagkasinbihad to nakapagbukit, inasin babain tagkabayaan amun naghupit. Atas nanguli ungsod babae piyaig, usog nagkarukkaan sa natiyangis. Usugiban babae agad nasipak, habukon kabayaan sila nabutas. Inusog mi Sara sabal kaw anak, inakuri kakunahan dahon kaw magluko ligad. Pagkasin nabutas na indua sila, usog way liukayan sarta limamma. Anak in nagayupot haama niya, sarta way ralimukay nawapat na siya. Kaupuan niya may atelong nama, in anak makaulong tanto na ilo, pasarding haapo niya in sakit o. Danan nabutas in sila yadto,
iupitan bis sarahan sinbukon amo. Haupunin story nagtiyahunan, inbabay timula pakalayuan. Inaniat napikil sin pangatayan, dito siya maglibang sing kasusahan. Pagkasin timulak na anak dia nagkita, pagsabal kau anak ko di kau hahula. Sugpat kau sin jantung ko intan kumala, hina mo tumulak magusaha. Tinabi ang mga maglibang sing kasusahan ina pagkalayuan, asabab simbi ang mga kasusahan ito. In anak via iran sarta siyum, binin hakausbahan ha anak kampung. Anak ayaw magtangis iwan magtumtum, hapag balik pagwi ko ikaw kawaon. Haupuon timulak na in babae, harap pagkalayuan tudyo pa Saudi. Pangatayan itong bagbag way nagbali, maglibang sing kasusahan broken family. Sarta dito na hadya mga idol imbya mga tarasol pa niyang butong, intarasol dito biya mga piyakumpos sinabok biya mga taymangod, sarta bisan po rin nakanganan. Shout out na hadya kanya, murah-murahan dito na hadya, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magsukol kanyo katan.